hadin bagi layu i ya gijinge ke bakrau ke bagi baik ya gendu kamtam lele ya gitu ki ba weaker sections of the society gitu ki beduna bah ka jingmi kemudian ke jingyo ke jungki ke income ke jungki ke duna bah Prime Minister jungi lashim ya ka bold decision dah ke benda ban sanction hadu arfo lakh crore tengah kumnu ban compensate bat ya gejinge ke bagi paitba ke jonggeri India ki gendu kamtam lele ya kini ki migrant laborers nang tay kini ki paro kini ki migrants ki ba sakut sike borokwe ka perthai mentak lawan fai shala ke jonggeri ngui man gepor ha TV ha television mo bakat nu gejinge gejongki tade nang tagadau u prime minister gejungi lashim mi kani gerai kumno ban ai la ban ai ya gejinge rap ya kini gibriu baro ban loong ba kumnu gumduru san kilo khau ba 1 kilo dai tagabata arbanai on penbiang na kanega free food for stranded migrants hapo jongan ni scheme ke bala sanction hapo kanega 4 crore lakh tingka to bede kanega wega de landmark decisions ke bala shim na ke NDA government one nation one ration card ke wega keri ke wega ration card kumugalong bentang UI ba da ke wega fair price shop fair price shop ru tang hapo ke snong ru nginumla ban sim yang negara ban sim khau ling daga negara ration card daga ju ration card lamenta la register hapo kaneka fair price shop mendan ba ong ban sim nagoi fair price shop ru nginumla tade nang negara dau ba u prime minister jungi lo ong bangan ai be one nation one ration card kemud ba koi ration card nara ban sim khau dak nu jakaru tikani gade landmark decision ke ban wara ke jing mentoi ke bakrau ha dak menta kini ki migrants kamtame namar bagi migrants longum ne menta kisah Mumbai ki register ladi Mumbai ki bamkhau Mumbai enta da lagi wan final se lagi jong isnong se UP ne se Bihar kedua kat ke register jong ki galong se Mumbai tadena ta gadau kram pensuk ya kini migrants baro lada ki wanno se lagi jong isnong le jong istau lagi wanno se wat ki lade ki badai dong Meghalaya ru ade ka kat ke jong ki gede register se Assam ru kila banyo khau na kedunu ke jaka na ta gadau gede ke landmark decision ke Belasim ke Rai ke Belasim do Prime Minister jungi rental housing affordable rental housing for migrants mo te kaniru Belasim mi ke landmark decision ke ba long ru ban ong ba kinlet haga PPP model under the PPP model lada kinu ki ba long badan ki jaka simet ki badan ka community land rigenti lan lane ki badon kane ke jong sarkar ni jono ru ada ki kwa banlet rengkat la banlet ya kane ka nambata kane ka affordable rental housing scheme ke sarkar kan penbiang ya kane ki jidun kamru ke bahak por jong ni lockdown period por jong ni crisis jong COVID-19 bon ha gibriu kemla ICU mo pensiu regular naga banta ka badai ka banta ka lun ngi jongki tehu Prime Minister ke jungi lo ong ba yagani on sha eki nagamanta bansiu duna arpercent nagamanta system 12 months nagamanta ganega shishu loans wakikot ka mudra shishu loans tikani ru ka ke jing decision ke bala shim da Prime Minister jungi nagamanta ban pensuk nagamanta gitu ki ba shimi ki loan ki berit mensengi ki dukan mensengi ki business ke jongki take away day nam taga credit for street vendors incentive for digital payments yakni bono haki beriu ke kren haki ni gisi bagi ong ba ting wat lingba ka pisaru kala ban spread kaniga jingpang karena virus digi ong bala banderu de kaniru la hi benele daga ba ai daga gino benle daga digital payment through monetary rewards benle lingba jongga digital payment mo yang niru tiga badai daga bada kaniga subsidized interest rate on housing loan for middle income group mene ladap ong yang ni gitu gibayo ke income annual income nyoki ke bahap teng
jong kan riulak hadu khat pralak ti kaniru ka credit link subsidy scheme nak menda kini ki middle income group ka sarkar kala ai ka that extended biang nadu ulai foi march arpo nak menda ban ai jingirap yakini ki brio kiba sim loan nak menda jongani ka housing benta kani mensinai nasem mo tiga pada namda kani ka creating job through kampa kadi ke government of India la section tu 2,000 crore nak menta kanu ka jingtrai ke bedai haki forest mo kumno bande ka forestation management planning ye kaniru sarkar India la section tu 2,000 crore tena kebenta jongki nongrep ye kaniru kala as additional support nak benta hadu lai 4,000 crore nak benta kini ki nongrep tiga bafitip baki nongrep ide ki budlum jongga ri dia hi borogwe joga ri hi borogwe tiga dorkam ha ban a ka jingirap yakini ki nongrep aga ni por aga bagi dang don apreng jinge jongka financial resources ke jongki namar gane ka jinglong jong ni lockdown bada ju ko poru ya ke jing yakun kumno bantem ya ni ke jingpang coronavirus tiga bedai pode naga benta ka cheaper loan namta kini ki prime minister kisan beneficiary through KCC kini ka kisan credit card naga benta jong kitu ki bakwa manseng la ka jong ki kam kom ki fisherman baki animal husbandry ki bakwa bende ya ki fishery pond ki bakwa bende ya kini ki dairy farming ini kitai ka sarkar kala mang hadu 8 lakh crore jengka naga benta ka jong kam joki